Buljinaka, do you know that cybercrime is becoming a growing problem in Fiji? Cybercrime is defined as a crime in which a computer is the object of the crime, such as hacking and spamming. Cybercrime is also cyberbullying and using fake profiles to cause panic and spreading false news. If you're involved in this or know anyone who's committing these crimes, report them immediately. I'm Polly. And I'm Peter. We host the Traffic Jam Show on City FM. From 3 p.m. to 7 p.m. every weekday. Do the right thing. Ni sambulu binaka. Sai koe ongo na pakaleleka ni nonda itukutuku e nambungi endindai. E sa tegi butu bakatakatigo na mata ni tu e so nangoni sala mena tumbuki na nambulo boi labo di na mata ni so tabitigo e nangaunungo nangaunan rendre. Tigi ni tubutuba na kena tarida kena tambana ni niu. E na singa ni kua may beso tegi kina na yada ni Fiji Copra Millers kasakile e na yada vo na Fiji Coconut Millers Private Limited. Kaya na bunlawa ka minista ni labo ay aset kayum ni bebe sau ena patarana market te binaka ni nonda panua kena beka erawa ni bagarauta kana ena market ni beboli sao tiongo e tolu saulu lima na ambaki kanga mebe so tikina na yada ni kambani vitu elanga kisi ni COVID-19 sa tiko ena nonda panua ena ngaunongo tugu e basabu iki buana ililu ni mateni tu borenge mani marama ena singini kuwa kamba ni marama nirsam bulung-bulung binaka na po niliw ni Panua, kataw birataw manta na mati na COVID-19. Pakasal tayo talang mga marama, nindo na raw kabitu tali na pagandindike, ang garabi na muni madawa, kasyang ninduwa, ipakatakleiwa na mati ungo. Kaway tiyo pakalebo na Fijian Competition and Consumer Commission, e natumbo ni wili-wili ni dakadaka pakilawaki, may beira na bimbisnisi. Kaya na bunlawa o Joel Abraham, ni ono na bisnisi, na kau pakalawa e nabugo ni dakadaka pakilawaki e nangauna isonga tikokina na korturanga. Tinigalimatal na kambani e sa solibeira na ibola ni nonra pakaroti mera taroba na biboli pakilawaki. Ka Abraham, ni ngauna pakaongo ndo bayang sona daw ni bisnisi mera borolawakina iya tukuna ni nasyanga ni tawra pamamanda me baka ni nataw na itutungi kukuwa. Kinang gito, sa pangdita ka na punlewani songo-songo ni Rabinioni, e nanondo panua, John Okuna, nanondo tausan na pagapagaraw katibagatiko na yadanra na torbo, meron na pagaraw tagikina, vei sota-sota, ka sertaro bitu e nangaunonggo. Ka Okuna, ni sabi talonotiko kay Gareth Biba, kay Irnandong gito, e nabuko ni nonra ko ni Taraki. Era sana tigubo pagaraw, e nangaunay sana labetikina na pagtatambu ni Sosongo ni Bata, katiko e nangaunonggo, membaleta na mati na COVID-19. May dabekir na pakalileka ni nonda itukutuku na kena ikuri e rono na saman stiseni na Radio Fiji 1 kinambula FM. Ni pagading binaka. O ira na ngone na nonda inuni ena beisinga ni mataka. Mersusunga da kena loma dina kena bikaron. Sakena ngau na mitaro bina nona baksangai kapala loma taki na ngone. Dala bina oya o meliki. Bulre o yawo Samuel Samuli. Nama kikirau ena be mataka. Moniti kina pakarombuka. Ni wai tiri kalima na miniti me ono kina tiri na kaloko. Ena Radio Fiji 1 nandomo ibiti. Indaw kina na mataka dan ramay na singabo.